Bir dakika. Hocam nereye kadar giriyoruz bir dakika? Yaşar. Bir dakika. Şuraya kadar girmiyoruz. Sıkıntı yok. Buradan hareket ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Geri temaşevan heja. Untev bixeyratın bername me liser nesturiti u Kurda. İro mehvanekî me gelkî aziz û dela heye. Kek Yaşar Kaplan ji zanîngeha Hakkari bi me re ye. Kek Yaşar li ser tarîxa olan dişuxure xebatê dide. Di wextekî nêzik de teza xwe doktorayê xelas kir li ser tarîxa Nestûriya. Ji bo vênakê salekê li Cambridgeê xebat da. Bi rastî çend pirtûkê wî kitêbê wî jî hatine çapkirin li ser Yêzidiya, li ser folklora Kurda û makalê wî jî li vî awayî hene. Îşev em ê bi Kekê Yaşar re li ser tarîxa Nestûriya û xebatê wan bi Kurda re bipeyvin biştavin. Kekê Yaşar tu xêr hat. Gelek sağ kak Ramazan teşekkür ettim. Gelek sağ elhamdülillah başa tına xoşin menine ve gavil celemir ki idare edeki. Ede başa şükür xodeyla. Kekê Yaşar ez dixwazim bi qavrama nestûrîtiyê dest pê bikim. Gelek temaşevan me nizanim bê nestûrîtî çi ye. Tikarî ser wanakê çend xeber ji me re bêjî. Belî. Nestor navê şexsekî ye. Ev şexse bi eslê xwe xelkê Maraşê ye. û sed sala pêncan yani 428 ta 421 Patrîkê Stenbolê bû. Ca ji ber hindek fikrên nû yên diyofîzîtî hinek kesan navê Nestor li Dêra Meşrif an jî kilîsa Rojhilatê kirine. El esas eve mezhebekî Hristiyanan an jî Mesîhiyan e. Bes çend ferqên vê mezhebî hene digel mezhebên dî. Ev ne ev kilîsa eslê xwe ya Suryanî, Aramî an jî Asûriyan e. û serdemekî gelek kevin da yani piştî mirina İsa Mesîh xelasiya de sed sala yekê an jî nîva sed sala duyê da Mesîhiyatî bela bûye bi aliyê Rojhilatê be. Yani Rojhilatê çemê Firatê be. Tabi wî wextê dewleta Romayê hebû û dewleta Partan û piştîngê jî ya Sasaniyan hebû. Piraniya Suryanî, Aramî an jî Asûriyan hingê hinek dibin hikmê Romayê da dijiyan, hinek jî dibin hikmê Part û Sasaniya da dijiyan. Çemê Firatê hudud bû di navbera her du dewletan da û bi vî rengî Suryanî her du aliyên hududên dewletan da hebûn. Wextê ku Hristiyanî bela bûyî, çawa Rojavayê û Anadolê bela bû û çû Ewropayê û Misrê, her wexta aynê demê de ber bi aliyê Rojhilatê jî bela bû. Hatta welatê Part û Sasaniyan serê ewil da cihûyên herêmê ev dîne qebûl kiribûn û piştîngê li ser wan cihûyên herêmê milletên Asûrî, Suryanî û Aramî jî ev dînên û qebûl kirin û ev jî bûne Hristiyan. Ev dîne ev nestoriyatiyê tarîxa kilîsên Hristiyaniyê da çend xusûsiyetên xwe yên mühim hene. Ya ewilî ev ye ku zimanê İsa Mesîh Aramî bû, zimanê van Suryaniyên her du alî ji de axivin Aramî ye. Yani aynı zimanê İsa Mesîh xeber didin. û ya duyê kevintirîn dêr kilîsetê te hesab kirin piştî Antakyayê Dêra Meşrif. Ya dê çend xusûsiyetên dî ev Suryanî Aramiyên İranê bêje 300 salan an 350 salan heta salên 420 haya wan jî zêde ji Hristiyanên Romayê nebûn. Dema ku Romayê piştî Konstantîn dînê Hristiyanan piştî sala 313 himaye kir. 100 sal piştî hingê ev sînodên ku Romayê Hristiyanan kirî derbasî vê aliyê Sasaniyan bûn û ev Hristiyanên ku Mesîhiyên aliyê Sasaniyan jî ev sînodên Romayê hatine kirin qebûl kirin.
جا اگر ام بحث هرستیانیتی دکین مسیحیتی دکین لازم ام چند تگهین وانتی بگین تشتین وانتی بگین که ام بشین فهم بکن کنی فرق و جداهی یا کلیسا انج مذهب هرستیانی چیه مناقشه که مازن 100 سال دست بکرد 100 سال پنجه در رومای دست بکرد به ناستوریوس با اوجل سر طبیعت عیسی مسیح بون و که ام دزاهنج دزانن الگوری هریستیانی عیسی مسیح هم خدای عالیه کی و اقنومه که جو اقنوم تسلیسه هم جو عالیه کی و انسانه بشره جو مریم پیدا بویه بجا هنگی مناقشه حتی کرن جو عالیه زاناین هریستیان هم و گلو خدا الهی طبیعت الهی و طبیعت بشری انسانی چاوان ده شخص کی دا عینی گاوه که دا دکارن موجود ببن مناقشه لسر به هات نکردن مثلا هم انجیل دزانین کو چوا عیسی مسیح وکی خدا و به تایبتی و خصوصیت خدایی بدن آسین هر وصف تایبتی بشری وجد دن آسین işte عیسی مسیح تهنی بو برچی بو خار وخار ترسیا کنی کیفا و هات آنجا عاجز بو اون خصوصیت بشری عجبا گلو بو مناقشه دما عیسی مسیح برسید به تهنید به ابد طبیعت خویا الهی و وان کاران دیگه متاثر ده آنیا بشری به متاثر ده جوان فعل و وان کریاران هنا کان ام دبیجنوان مونوفیزیت دبیجن یک طبیعتی اول وسا حضر ذکر کو وسا حضرش دکن هاجی کو طبیعت عیسی بشری جالی طبیعت وی الهی و هاتی قارن و پشتی کو عیسی بشر و لوگوسا الهی کری خود هر دو شخص کی دا گهشتیه هفدو ادیرولا او شخص بشر که مایه گرانی دانه خداتینیا عیسی لهمبری و چنده اوین کو دبیجن دیوفیزیت کو ناستوریوز خدانی وان فکر بون اوه گلک السر و چنده رواستا کو طبیعت عیسی مسیح یه انسانی و یه الهی هر دو کان جهب دو جدا بکن و قبول نکن که اوه هر دو طبیعت تیکلی هف دو ببن یکی بو خدان یکی جه ببتن اوه گوت عیسی مسیح هم تام خدایه هم جی تام بشره چوا بشر جی بدن و روحه که پکته و خدان روحه وش راسیون خدان عقله که راسیونله عیسی جی عین است عیسی هم اراده انسانی بده هيا هم اراده الهی هيا بل هر دو طبیعتنا هر دو قرار نکن و دو شخص عیسی مسیح دا پیدا دبن جبر وان فکرت ناستوریوس هاتا افروز کرن او کلیسین مونوفیزیت و ین گریکو رومن مسیحیین صحا ایران دادشین که نجر دست جر حکم رومای دانه جر حکم ساسانی دانه بناو کرن بناو ناستوریوس بله الحقیقت مسیحیین جر دست ساسانیان دادشیان های آوان جه و دیناف کرن روماییان نبود در حقی واندا او خناف دکن وکی ام کنیسا مشرقان جی دیرا روشلاتینه خناف دکن و ناو ناستوراتی قبول ناکن چون که دبیشن ناستور نه پاتریکی مبون نه او زمانی مدزانی نه جمع زمانی مدزانی محبدو فهم ندکر علا کلی کتابا ناستور سالا 540 جالی پاتریک ناستوریا و مرآبا و جی استانبول اینانه ولات ساسانیا و باجار نصیبینه کو مرکز کام مهم یا ناستوریانه و جردست ساسانیا دا بو او کتاب ناستوریوس ورگراند ناستوریانی و 100 سال پیش دیم بر ناستوریوس دیرا ناستوریان های جی فکر و حزر و بیرن ناستور بو بله و جبری هنگی ایدین نیارین منانجی کلیسه ایندی ناوی ناستور دانابونه سروی داری خصوصیتا مهم یا کلیسا ناستوریان اوه کلیسا ناستوریان چه جاران بن حاکمیت دولت که هریستیان دا نمایه هر دائم بن حکم بیانیان دا مایه بری پارت ساسانی پشت اسلام در کفتش مایه بندسته دولت مسلمانان دا حتی رو جامعه ابرو بکرتی اگر ببوری ساعت خوش سیدا اشتغارتم افهم کرد جیه گو نستوری لیبون لعالی مشرق بون تکاریج ماله بزیر کجان پاجره بون کجان حرمه بون
بله اویجی اگر کورتی انفه بیجین و که ما گوت حدود دنا برا روما و ساسانیان دا جمع فراتی بون ارده کو ویگا و ام دبیجین ایراق دولتا ایراق هنگ مرکزا دولتا ساسانیان و پارتیان بون یعنی عاید ایرانی بون ریوبری ایرانی دا بون و پایتخت وان جد بیجین سلوجیا کتیسیفون عرب دبیجین مدائن کوه گاوی 3 کیلومتر دکوی تا باشار بغداد سر چمه دیجله بون او ملت سوریانی آرامی جوه در یعنی بابلی مدائنی بگیرد چه مزوپوتامیای باکور مزوپوتامیای و جغرافیا سوریه و هرمین وگاوی کو ترکیه جه اورفای بگیره هیاد گیتن دیار بکری سرت چمه دیجله تا گیتا بنی جزیره و دیگه تا کرکوی و قطعه دا به جغرافیای دا بلاو طبعا وقتی دا ما هم دبیجین دیر روشلات آن دیر کلیسای ناستوریوس ام بحث تشتکی اتنیکی ناکن چونکه ویدم دا هریستیانی نتنین اب سوریانی و آرامیان دا بلاو هریستیانی دناوا پرسان دا یعنی فارسان دا دناوا عربان دا دناوا کردان دا حتی پشت اینکه فعالیت میسیونری او قدر او چند زیده کرن ناستوریان خواهی دنا آسیا ناوین ترک و مغول هندک بونه هریستیان چینی متروپولیت آوا کرن چینی بونه هریستیان هر واسا هندیستان گله هریستیان چی بون کوی گاویشی کلیسا هندیستانی یا مالابار و مالانکارا هر دو بردوانن طبعا اگر ام پیسکوپوستوق بلگسی متروپولیتین وانین مازن اگر هم حساب بکن یه دسته اولی دا کو سالا 420 وقتی سینو داتیه کرن ام 6 ارداد زانیم یک جه فرات میشان در دورا بصره و واسطه وگاویه کو هنگ عربان آرامین و داری وکی نباتی دناسین فارسان جی او دور وکی آسوریستان بناو دیکر بس سوریانی هم بخواد گوتوی دوره بد آرامایا یعنی ولات آرامیان وکی ولات آرامیان بناو دیکر یا توی بد حضایا یا اوجی تقابلی احواز دیگتن دنابرا سینور عراق و ایران ده خصوصا ارد ایران ویگاوی زیده تر نشته جهنوی عرب یا سه مرکز ایدی هدیاب اربیله هولیرانه هیا و در دورین هولیریه هنگی موصل جدنا به حسابی دارو هره مجدد بجنه بات عربایا اوش معنوی ولات عربانه الاساس يعني روج آوای چمی دیجله بنینی سبینه حتی دیگه هیتا اخلاطا بطلیسه دبیج نوی داره همیه بات عربایا مرکز آویج نسیبین بون جای دیگه که اولاد جیان و مسیحیات اللي بلا بد گرمایی اوجی در دور شهرزور و کرکوکی و او دورانه zaten گرمایی نهاجی کردوی داره و کی گرمیان بناو دیکن بلی اینگه جناوی و هر گرمیان بو او گرمیان بو یا گرمای بد معنا ولات داد یعنی ولات گرمیانی وان دورانه هبون بس حتی گهشتی هزالین ساس 3 سادی 4 سادی 5 سادی سینورین پاتریکیارکیا انجی پاتریکیا ناستوریان گلک برفره بو ام بو قیاس ام دکارین بیتشتی بیشین 100 سالا 5-6 و هفته دا پرانیا نفوسا هریستیانان ین دنیای ین روما جتی دا پرانی هریستیان ل روشلاتا ناوین دجیان yani Suriye bu, Mezopotamya bu, o saha İran'ı da bu. Avrupa'yı Hristiyani evçen zeydene bu. Mesela eğer hem hesap bikin, Britanya, Alman, falan hiç direnktir bu ne Hristiyan. Nüfusa Hristiyanın Avrupa'yı jin roşlatan avin gelek kemtir bu. Evca berhen deve ki men gutte coğrafya ka berfere bala bu. O netini mentasibin Hristiyani Asuri Süryani Arami bun. Her vasa mesela Hireyi devleteka Araba bu, Gassaniye Araba bu ne Mesihi, bu ne Hristiyan. Her vasa disa gelek Faris, o gelek bir gabbine kadem de berfereyi sırakbin Kürt bu ne Hristiyan. Anmedi bu ne Hristiyan. Yani grubun din etnik ji beştari be bu. Hem veki Hristiyan ku evji veki khanav dikin Meşiha bu ne Mesihi. Seyler ev ciye gotud beji, coğrafya gotud beji. ولات کرداشی بو گلوت کاری چند خبر آبیزی ل روشا تکریه کرد و مسیحیه بریا اسلامیتی
بله اگر هم باش برای خود دنه او خباتن کو ویگا و اردنیگاریا سوریانی آرامی آنجی کنیسه و مشرق دیار دکن کو خباتن گلک هجال سرات نکرن و او آگاهی جدران دا کو بحث ولات کردان دکه اردی کو کرده دادشی ام باش تیدگهین کو حدوده کی اکثر دنابرا سوریانی آرامی و آسوریان و کرده دانینه گلک اردان کردو سوریانی آرامی پیک ودشین اگر اما که خط بیشین یعنی ارده کو کردو سوریانی پیک ودشین ام جه بنی بدکرما یعنی آنجی خانقین و مندلین ابرو بگیرین و در دست پیده که یعنی کرکو که ته حولیره در باسی موصل دبه موصل ته تا جزیره و نصیبینه و جورا سرد کبیتن ولات ارزن یعنی غرزن ما بین ناصرت و باطمانه اف devre yani derdorên cemê Dicle xusûsan û zap cemê zapê maziniye biçûk xusûsan ji erdê deştê ve ne ku yetiyayî Kurd û Suryan û aramî pêk vedijîn û evê xetê eger em bigirîn Bakurê vê deşta Bakurê Mezopotamya erdê tiyayî yani ji Erzenê bigire û bi tiyaya têye Erûhê û Cizîrê û têye Duhokê û derbas dibe Hewlêrê û çiye bû Kundî Silêmaniyê û aliyê piştê yên tiya jî همین وکی پرانی کرد تعداد جین وکی ولات کردان تعداد زانی طبعا اگر ام بین کانی پیوندی آنجی تکلین کردان و مسیحیاتی جبلی کلیسا نستوریان چاون دست بکریه وجه مسئله کام مهمه جدر عولی در حقی هنده دا بخوا انجیل بخواه یعنی مطای دا دماکو بحث بونا عیسی مسیح دکت بری کو ببیتن پیدا ببیتن بیت دنیای تیدا درواز دبیتن کو ماگوان یعنی ماگونا و عشیرت کا مدیانه و اونا صنف روحانیان زردشتیان به حساب حیوان و ستیران استرولوژی زانینه کو عیسی مسیح دبیت دنیای و بری کو او به دنیای هندک دیاری و خلاط و ارمغان آماده کرنه دخوازم بین قدیسه لدو ستیره کی ستیره و در کفتیه لدو ستیره ریا خود پیدا بکن ده بین قدیسه و دیاری بدنه و انجل در باز دبید اونا مدیبون و بری تینه گنده که ده بجنه هاخ بگاوه سر به میدیاتی ویم و داری دمین در باز منطقه آلیه فلاتی 12 کسن زارگوتنا لیتراتورا سوریانیان هنک دمین نوی داری او سه در باز دبن تینه قدیسه او دبیجن ام هاتین کو قرال یهودیان ده پیدا ببیستیرا و در کفتی هم دخوازیم ببینین اویجی مراق دکن قرال یهودیان کیه بوی او ده چند دم هرودیتوس کو قرال یهودیانه گری دای رومای دبیجه از بینی هم هاتین اشته زاروک یک ده ببیتن او ده ببیته قرال یهودیان هم هاتین ببینین اویجی جدلی خود عاجز ده بده بیجه یعنی قرال یک ده پیدا بدیش قرالیامش دستی من ورگیرن بلی نزانه کنه که جی باشه دبیجه هرم ببینن خلاص خود دنی باشه که من وگریان ورم بجنمن داش جیبو خلاص بکن اوش على كل يوم قالك دريش نكن دشن عيسى مسيح دبين او شكفتا بت لحمك ودما بوي و سي دياري انانا وزير ولبن ومرون اوانا تقديم عيسى مسيح دكن و بعد قرن تنوير اوا رفرنس اوليكم مدي دشن و عيسى مسيح دبين رفرنس دويه جاليه جوهيانا وقتكم لگوری مسیحیاتی پشتی که عیسی مسیح هلکشاب و عثمان رفع کرد 10 روز پشتی اینگه روژا پنتاکوستی بون اینگه حواری همه قدیس کن بون و 4 کنارین دنیای یهودی جهات بون قدیس بل معبد آمازون جبو حجی و داری دا اوان بانگوازی خواه تبلیغ خواه یا عیسی مسیح کنن بو او کسین که ولاتین تور هاتن و داری نوان کسان تا دیستا درواز بگو خلکی جی پارتی هاته جی ایلام علم هاته و کسی ناب مدیان دا هاته ویگا به حاضر بون یعنی ام بی جوی چنده ویته دیگه اینکو اما چند روش بشتی مرنا هلکشن عیسی مسیح بو عثمان و هنک کسان وی داری اف دینین و قبول کرن و دما و گریان ولاتی خواه اف سرهاتین وی داری بو در دورا خواه کتن و هندک یه دیدی در باسی مسیحیاتی بون
دیسا کتابه دیا باردایسان هیا او جی 222 مریم زانایه که سوریانیه خلکی روحه او جی کتابه خدا که اف چاوکانیه که گلک مهمه دبیجیتن اشته مسیحی گلک ولاتان بلاو بونه ناو پارتیان ناو پرسیان ناو مدیان دا بلاو بونه تا خصوصیت که مدیان دبیجید ایدی براین مین مسیحیین مدی مرین خواه طرمیوان نهلن بو حیوان درنده darmên wan cenazên wan dibin bin ax dikin teslîmê axê dikin em vê çendê tê digihên ku hîngê mediyan miriyên xwe cenazeyên xwe teslîmê axê nedikirin wekî zagdeştî dikin dihêlane ber heywanê dirinde ku ew bixan û piştî hîngê eger em bêne ser şexsiyetên mühim hene di nava mesîhiyatî nastûriyan da xusûsan ku em pê dihesîn Kurdin û ev hene وکی الهیات ناسین وانن انزاناین وانن ان تئولوژین وانن اگر کلتی ناوی چند کابه بیشین بس بری در واسیه ببین بوته گهشتنه سوریانی هر چند یک ملت و یک زمان جبیتن جبر او نقاشن در دور شخصیت عیسی مسیح بونه دو کلیسه یعنی بونه دو مذهبین جهبدو جدا 100 سالا پنجیدان اونا ينكو بن آلية بن حكمي ساسانيا ضد كابن او بنا ديوفزيد دو طبيعة باريزن او باتريكياوان مدايني بايتخت ساسانيان بو يندن كود بيجنوان مونوفيزيد انجا بيشتينجي دي بيجنا سيفروسي انجا دي بيجنا يعقوبي مركا اوجي بن حكمي روماي دادمان مش جلك مناقشة دنابرا هر دو آليين سورياني داتيبو ویژه اف هر دو عالی اف هر دو کلیسه جدا هنگ عرب و عالی بون هنگ و عالی بون هنگ کرد و عالی دا بون هنگ کرد دیگل ناصوریان نه دیگل یعقوبی بون یعنی اوج دیگل بون بونه دو پارچه ویژه وی داره دا شخصیت کی گلک مهم هیا کو اکمین شخص کلیسا ناصوریان دا شیعه ردی مذهب دیوفیزیتی بکتن مذهب کی رسمی لسر همی سوری آمدی هریستیان دکونه بن سینور ساسانیان دا نبیه ربان بارشامایه ربان بارشاما بخوا خلکی قردویه قردو سوریانی کردان وکی قردایا کارتوایا بناب دکن جهه ولات وانجد بجنه قردا قردونیا بن شکل ناب دکن اگر خصوصی هم بجن قردا کی داره قردا وکی چیا دبیجن چیای جودیه چیای قردو و مرکز آوی گند حشتیانه کو پیسکوپوسیه کان آستوریان می داری بو و مناسترا کوان جی سر اوی دیه بو بس اکه گشتی گوتن عام گوتن genel گوتن هنگی بحثی من جزیره بوتانو او دروبرین جزیره بوتانو ولاتی گوتن اوه بخواهی خلکی قردایه و اوه اوی روحای خواندیه مدرسه روحای دا خواندیه پشتی اینکه دماغ و مناقشه دنابرا دیوفیزیت و مونوفیزیت دا درد کوید اوش روحای رد بیتن چونکه ایدی یاساق دبیتن قدقه دبیتن دیوفیزیتی آخا رومای دا رد بید تیتا نسیبینه و باجر نسیبینه مدرسه اکی یعنی مکتب اکی بدکد وکی مدرسه اکا اسلامی و او کسین که دیوفیزیت همه ویدره کمتبن و پاتریک و زانا و پیسکوپوس و مدرانین ناستوریان جی اکثر او کسین اوی که پرورده اخوا مدرسه نوسای بینه کره و در خواندن اخوا کره و پشت اینکه درواز دبن هر ایک دیشتا مملکت اکی وظیفه اکی روحانی اوی دید گدن بارشا ما خلکی خاردویه اوی یک بس خصوصیت اوی یکو ایکمین کسه yani evet teolog ki zeyda mazlunnin ve ki politikacı ki gelek zirek gelek jir diyetenas peyvendiya xwa digel sult evdi kralın Sasaniyan gerede de o da bejiten işte em ji Hristiyanın Roma'yı cudatırın em geredayı devlet daxwana o verengi henek çava bejim taviz anji başkirina ji bo Nasturiyan ji saltanatı ji hükümraniya Sasaniya ve digeritin. Belli bir çen kesi diyene mesela ku em veki Kurd nava Nasturiya da tena nasin. Aynı serdemi var evdi mar barşavmada havala ki yedi hayat bejine aynı mar bar hat şaba. Abiş aynı veki barşavma Urfa'yı kantiye
بس وقتی اورفای خواند مدرسه اورفای دا او بویا منافزیتی بویا یعقوبی و کفتیا پارتیا دیتا یعنی دو کرد احوالی احجوالی دهنه جبلی و اگر ام بیشن خصوصا مثلا ناویه که دیکو بجداری سینودی بویا سینود کنسیلا ناستوریان کو پایتخت ساسانیان دهاتیه کرن سالا 585 ناوی پسکوپوس کلیلیشو کارتوایه یعنی کلیلیشوی کرد پسکوپوسه که هر وسط دیسا بدعابی مناستره که مهمه مملکت مرگا بیشن مرگا ویگا به او دشتا دکویته پیشیا باجار آکره که قضا دهو که در مابین چمه زی و چمه حاضره بجنوی در مرگا عرب بجنه مرج کرد بجنه مرگه ناب ازدی جوی در زیده هبون bu jibo ezidiyan jiceki gelek mühime ve dereta manastırın ve dereta gelek zanay u edib u nivîskarê nastûriyên binyat kurd hene yek ji wan Abdiyeşû el-Kurdiye piştên dîsa ve derê pîskoposeyî heye bi navê Dawud Abdiyeşû sed sala şeşê ye Dawud sed sala nehê daye û kitêbek jî nivîsiye bi navê Cenneta Biçûk behsê Raban û ruhbanên Dera Nasturiyan ki ev kitabe derbarê ve tiştê daye. Seydayê belê. Ev navê gota ji Martin zimanê xwendina wa li medreşa Nisîbîs bi aramî bû. Gelo em çawa zanin got ev Kurd in. Got navê wî nakê Qerdoyê bê ev nakê bes e got em jê re bêjin ev Kurd e yana. Gelo Suryanî Nestûrî vê qebûl dikin ana. Belê eger bi Kurdî evê jî bibêjin. Yani hinekan ne ku wekî pênaseyeka coğrafîk lê dikin. Wekî pênaseyeka etnîkî. Çawa mesela Abdiyeşû ey Kurd. Dema gote Abdiyeşû ey Kurd em tê dihin ku ev camîre Kurd e. Ev yek ji vê derdikevî. Hinek mirov jî hene ekser behsê etnisîteya nayê te kirin. Yani nabêjin ev Suryan bû an Fars bû an Arab bû an filan bû. Bes hinekan dibêjin işte mesela îşoya Arbaya. Arbaya yani îşoya bi Arab. Ev bûya patrîkî jî kiriye. Dema dibêjin Maraba işte Fars bû. Fars vekî etnîkî de nasîn. Hinek Kurdan vekî etnîkî de nasîn. Hinekan ji em ji wê çendê dizanin ku ev erdê jê hate, ev erdê dibêjin filan. Ev memleket bû ku Kurd wê derê da dijiyan ji bilî Kurda çi kesê dî nebû. Ji ber hindê jî mirov dizanît eger nebêjin ev Kurd e an filan an bêvan e jî mirov dizanî ku ev Kurd e. Mesela bêjin êkî Culemêrgî îsa dîsa dibête bîrame ku vê gavî Culemêrgî Kurd dijîn û ew Culemêrgî jî eger ku ew dî îstisnayeka cuda nebîtin îla dê Kurd bîtin. Çi entîsitiyê dî nabin. Eger em serp zimanê wan yê perwerdê jî bêjin mamosta zimanê wan yê perwerde aramî û Suryanî ye. Yani yên grûpên etnisîteyên cuda jî dibine Mesîhî ev jî ji bo îbadetê an ji bo xwandinê an ji bo medresê zimanê wan bikardînin. Çawan medresên musulmanan da Erebî zimanê serdest e yekî Tirk an Kurd an Faris an filan milletên cuda cuda bêyîn kitêban Erebî dixwînin û kitêbên xwe piranî Erebî de nivîsînin ev nayê te wê meعنayê ku hecî kesê zimanê Erebî karî nayê kitêb nivîsî xwendina xwe kir nabîte Ereb her wesa bû Suryanîkî jî bû aramîkî jî ev tişte wesa ye. Ji bilî vê çendê em tiştek dî jî dizanîn ne yekser yani ne ku direk. Mesela em dizanî ku lîturjiyeka Farisî ya Hristiyanan hingê hebû. Çünkü dibêjin filan kese filan kitap wergeranda Farisî û teqdîmî Sultanê Sasaniyan kir. An filan derê da ji bo ku xelkê wê derê ayînê zimanê ayînê tê bigehîn filan kitap wergerandin zimanê Deylemiyan. An zimanê Mediyan. An yê Uyguriyan. û xusûsiyetek dî jî ya misyoneriya Suryanî aramî an jî Nastûriyan bibêjim. Suryanî aramiyan misyonerên gelek jê hatî hebûn. Misyoner yani tebliğker vekî tebliğkerên bisilmanan ev kesên ku çin erd û merda digerin dînê xwe ji bo kesên dî dibêjin kesên nû digene Mesîhî.
yani aliye entelektüeli de ve gelek zana bun gelek jiwan zamanı arami dzani Greki Yunani dzani u serinde Farisi an Pehlevi dzani u ev erde de çune ki qahini zamanı ve deri dikir evet yedi evene beter zbun yani çanta xwe gopal xwe u kitab-ı mukaddes jî dikirine çanta xwe ev tiştetine têrawan hebûn ku biçin misyoneriya xwe bikin welatên dûr û gerîb û nenasta İcazberin de mesela henek milletan dema diçun nav milletekî da û berî xwe dane ku ew millet ziman heye lêbelê alfabe nîne ku zimanê xwe binivîsin ewan sera jin û ji wan alfabeyek çêdike mesela alfabe Ermeniyan cara evlî ji aliyê misyonerên Suryanî ve alfabeyek bu Ermeniyan hatiye çêkirin û kitab-ı mukaddes wergerandine ser zimanê wan evet tiştekî gelek mühim an Uyguriyan an Soğdiyan çون اوی داره یعنی زمانی وا بون او جبان الفابet çekiriye o kitab-ı mukaddes vergerandına zamanı yok. Bina kadar hem de bin eser yani gelek her jederin Nasturiyan bu kadar gelek referansı di hene ku işaret Kürdan'da. Böyle söyle saat hoş. Seyda pişti İslamiyet gelek kavmi Kürt buna Müslüman. Gelo reaksiyona Nesturiya Mesihya jibo Kurdan İslamiyet'e çava çebu vakti. İşte İslamiyet. Ma Mustafa bura beri ku ez bime ev be persata cevap bikim. Ez Kurti be çende jî bibêjim paşê derbasiyê bibim. Vekî tu jî dizane de vek evdî disiplînên Mesihiyatiyê de Hristiyaniyê de tişteke dibêjne hagiografî. Evet tekabülü menaqib namên İslamî dike literatüra İslamî. Ve derede bahsi Kuddis û Aziz û Şeyh û Zana û yên Nasturiyên Mesihî Hristiyan û bahsi keramet û xebatên wan dike. Cewan hagiografiyan da an jî evdî vekî dibêjin şehîd name ku jiyana şehîdên wan dike. Ve derede bahsi gelek xebatên zanayên Nasturî dike ku li welatê Kurdan da çawan misyonerî kirine û çawan gelek Kurd jî hatine serdînê Mesihiyatiyê de. Mesela eger em Kurtî navê hema çendekan wiha Kurtî bêjin. Mesela du şexsên mühim hene. Yek ji wan Marpetiyon wekî hewariyê Mediyan tê dezanîn. Ji ber ku gelek xebat nav Mediyan da kiriye gelek xelkê Medî kirine Mesihî wekî hewariyê Mediyan tê nasîn. Yedî jî wekî hewariyê putperastan, senemperastan têzanîn Marsava. Ev her du genekî derê û çawa xebatên xwe kirine. Eger Kurtî bêjim, mesela Marpetiyan xelkê Balaşvar e. Balaşvar yani Xeneqîn û Hilwan û Qesr-i Şîrîn verdigirîte nava xwe da dibêjne wê deverê Betmaday. Mirivekî zengîn û zana û têgeştiye Mecûsiye û ev camêre dibîte Mesîhî û nav bi welatî da û nav evidiya da jî gelek kesan dike Hristiyan û ji vê binemalê gelek kesên diyên Hristiyan derdikevin xusûsan serdemê Sasaniyan da û piştevaniya Hristiyana dikin. Yedî Rabban Marsama mesela ev ji aynı xelkê Balaşvara vê mentîqeye ev jî mesela diçîte nav Kurdan da vê demê Kurd rojê diperesin û mezinê Kurdanî wê gavê kiça wan kurê ve nexweş bûye ev jî têtin ew kerametekê diket û ewan nexweşan baş diket selame diket hîngî ew qamê û ew Kurdên wê derê hemû têne ser dînê wan û wê derê manastiran û dêran ve dikin û ji bilî wê jî mesela ger em Kurtî navê çendan yedî mesela Barîto li herêma Marga dîsa gelek xebat kirine ji bo Hristiyanî û gelek Kurdên çiyayîn wê derê kirine Hristiyan ji derê wan da derbas dibîn. Dîsa hevalê we ra bangê wergîz aynî wê herêmê da gelek kes kirine Hristiyan çûye Rabban Şapûr heye mesela mentîqa Ahwazê li çiyayê Şuşterê manastirek ava kiriye dêrek ava kiriye û gelek Kurdên derdora xwe yên wê derê kirine Hristiyan. Ji van û gelek kesên dî ji henên wekî vane em tê digehin ku bi xêra xebata van rahîb û rahban û an zanayên Mesîhiyanên ku welatê Kurdan da jî xebat kire gelek Kurd hatine ser dînê wan û bûne Mesîhî.
Bize eğer em nehebine serdemê piştî hatina İslamê kanî reaksiyona Nestûriyan an jî Kurdên ku bûye Nestûrî navan da çi tişte em ê biçekî teşhîs bikin. Vê gavek piştî xebatên ku niha berfirehtir jî hatine kirin, xusûsan fîeyê Katolik an Sebastian Brok gelek xebatên hêja kirine. Bû me diyar dibît, eşkera dibîtin ku xusûsan xeta bedgerma yani binê Kerkûkê dest pê dike heta tê te Xerzan yani aliyê Batman û Sêrtê ew xet piraniya wê deverê bûne Mesîhî. Dema 100 sala 6 da heftê de wextê İslam derkevte êdî Mesîhî bûna wê deverê hemen tamam bûye. Çünkü piştî İslam derkevte jî hinek zanav an jî rabanên Nastûriya nav Kurdadan misyoneriyê devam dikin û hêj Kurd hingê jî întisabê Mesîhiyetiyê dikin. Yani ev proses ev pêvajo devam diketin. Êca wextê ku Belazûrî behsê standina Bakurê Mezopotamyayê dike. Wextê ku Eyaz bin Ghenem an Firqet Es-Sulemî yani ji aliyê Erzenê bigire bu te bêjim Cizîrê bigire mentika Duhûkê Hewlêrê Musilê heta digehîte Tikrîtê Kerkûkê girti dema behsê wan deran dike xusûsan ev erdên ku em ji jêderên Suryaniya da dizanîn ku ev cihê Mesîhiyan e ev deveran wekî meaqil el ekrad yani cihê kelahên Kurdan binav dike. Ev îşaretê hindê dike ku madem ev der heme piraniya wan Mesîhî bin û ev der ji jêderên Erebê ji wan wekî bajar û cihên Kurdan ku destê mîrên Kurdan yên biçûk da binav bike û Musulmanan ev dever ji Kurdan wergirtî bîtin. Ev nîşana hindiye ku hem Suryanî aramiyên Mesîhî hem jî ew Kurdên Mesîhiyên digel wan pêk ve bi cizyê ve teslîman bûne. Vî cavê derê Kurdan du reaksiyon dane bû İslamê an jî Musulmanan û Ereban. Xusûsan ew Kurdên Ehwazê an jiyên aliyê jêre bedgerma yani germiyanê Kerkûkî ew hemberî İslamê zêdetir şer kirine wan reaksiyoneka tund nîşa İslamê daye û gel Farisan şerî Musulmanan kiriye. Lê belê eger em ew Kurdên ku derdora Hewlêrê Musilê Nisêbînê û aliyê jûrtir lê dinêrîn ew kelên wan deran mesela Eyaz bin Ghenem digel Patrîkê Zewzan ku mentika Zûzanê Hekariyan hebe digirîte nava xwe li ser cizyê pêk hatine û deverên jî piraniya wan li ser cizyê yani Musulmanan muamela ehlî kitabê bi van deveran kir. Ev jî îşareteke ku dîsa ew Kurdên vê deverê jî her wesa Hristiyan bûn. Dîsa lîteratûra Kurdan ya ilmî da mesela 100 salên kevintir tiştekî wiha heye zanayekî Kurdiyê îmadiyê fetwayeka we heye derheqê çêkirina kilîseyekê de wextê fetwaya xwe te dibêjîten li gorî ew diya me tradisyona Kurdên Musulman mentiqên Kurdistanê ji ber ku bi sulh û selahatê hatine standin vê derê îşareta vê çendê de ku ev tişte nav tradisyona Musulmanan yên Kurdan da jî her wesa berdewam bû. û serdema İslamî dîsa eger em bi Kurdî behs bikin kanî dîsa referansên mên İslamî ji hene wê serdemê da jî ku behsê Kurdan dike xusûsan Kurdên Nastûrî an jên Yaqûbî. Mesela Mes'ûdî 956 da miriye dîrok nasekî İslamî meşhûr e dema behsê Kurdan dike işte behsê hinek eşîretên Kurdan dike dibêjîtin ev Kurdên eşîretên Kurdan derdora Musilê an Çiyayê Cûdî wê derê dijîn û filan eşîr Hristiyan yani em heta hingê jî dizanîn ku hêj Kurdên Mesîhî nav Kurdan daman e herçend piraniya wan êdî bûne Musulman jî. An jî Marco Polo dema ku salên 1267 têtin Musilê an tête Exlatê wê derê mesela Musilê dibêjî işte wê derê Hristiyan hene ew jî dibine du mezheb Nastûrî û Yaqûbî û ji bilî wan Ermenî hene bu serwa da jî çiyayên Bakurê Musilê ku behsê Duhûk û Hewlêr û Cizîr û Şirnexa me ye Bakurê wan çiyayên Bakurê Musilê jî qewmekî heye dibêjin Kurd ev Kurdane jî qismekî wan Musulmanin qismekî wan jî Mesîhî ne Hristiyanin hindek jî wan Nastûrî ne
هندك جوان يعقوبين مثلا اگر ام دقت اللي بكن اسفت صلاة سيزدي ايش هجمارا كردان هيا ناف ناف كردن مسيحيين هريستيان هنا هر واسا مثلا بابازك دیه دومینیک تتن مسلی ریکالدو سال 1323 مریه دما 2267 او جنزیکی سردما مارکو پولو دما تی موسلی دبیجیتن نها سردما مغولیان ایدی والی موسلی ناویوه işte Mes'ud Barqitiye, Nasturiye ve deri da disa evji işareti ve buna evidiyan diten. Bez ve deri pişti ve çünkü serdeme ilhaniyan tişteki mühim peyvendiğin derbarı peyvendi u tekiliyin Kurd ve Nasturiyan da işarete merhale kanu dedet lazım ve deri pişteki veki. Seyda خبره خوشبیر نکرده چاوه تا گوت گلک ملت کرد بونه مسیحی و زمان خواه کردیش بیر کرنه به زمان آرامی قیبینه اشتغلینه زمان خوش بیر نکرنه زمان خواندن نه کردی بود زمان آرامی بود مدرسه نسیبی نما بری بله بله نویسین سوریانی ده نویسین بله آخوصی کردی گلو هن قوم جناب سوریانیا دا آسوریا دا ایگو ببون مسلمان yani bugün Kürt habun tedlil seviyene. Aba perseke mühemme. Beli. Naku Kürt bun. Na çawana az uha bejim. Dema İslam nu derkefte. Dema İslam nu derkefte. Ev 6 sal bu. Sasani u Roma'ya şer'i hevdu dikir. Beri Sasaniyan zora Roma'ya bir hatta Mısır standın nezi İstanbul'e bun ev memleketin jirdesti Roma'ya da in şerqi ciş Sasaniya girdi. Bes piştiğinge ku Kur'an'ı da ji ayetek bahsi hende dike Suriye Roma'da piştiğinge Romi lezveri Roma lezveri ve hatta ber medaini velati Hemistan'dan o Sasani keftin kaosa kamazın. Vecadama İslam taze derkefte salin pişti vefatı Hazreti Peygamberi İslamiydi bela boyu Roma u Sasaniyan jiber ku evseh sal bu şer'i hevdu dikirin her do ali jiber şerkerini zayıf bukun. Ev velatin roşilata navin bu ne xirabe jiber ve şerru nekhoşiye yani ekonomi berbat bu başir xirab bubun bu tabijem medrese xirab bubun nekhoşiye ka gelek mazın çi bu. Dema Müslüman hatın ev velata girtin birasti xoşiya Nasturi u Yaqubiyan hat. Jiber ku Roma'yı zulüm haqqi vadkir evan Müslüman veki xalaskere giditin. Bes seri avli da jederin Süryani çin Nasturi Sir Yaqubi Müslümanan anji Araban veki dineki nu nabinin. Ev hızırdı ki nema ever reveberiye ka siyasiya nu hatiye nek veki dineki. Bes pişti çend sal derbazdı ben lemize dikin ku ev netene kavmeki hatu ev derene istila kere. Ev her vesa dineki cüdaya o tişte hemiya xarabtır ev dineci gelek mühimiyet de tebliği çava ku Hristiyan dixwazin misyoneriye bikin ciş dünyayı bikin Hristiyan ev Müslümana jî dixwazin hemi kesi bikin Müslüman u İslam ile hemi deri belav bikin. Ve deri da gelek kesin çi Süryani ben çi jî Nasturi ben bi dilheskerini bitin yani meylavan bikevite ser İslam'ı bibine Müslüman anjiber bacu vergiye ku bacu vergiye nedine Araban mecburen dibine Müslüman anjiber tirsu tiştek dibine Müslüman anjiber menfaateki dibine Müslüman gelek hejmareka zede jin Nasturiyan Yaqubiyan Süryani arami dibine Müslüman ev piramiya van kesan el esas nava Arabala dimihen çünkü edi zamanı xwe bir dikin o fêrî Arabî dibin hususen zaten Süryani ve Arabi du zamanın gelek niziki hevin. Yani ji Farisi u Kurdî vekî çawa Farisi u Kurdî pismamê hevin. Zaman İslami ne hevin. Arabi ji her du samîne nizîk hevin. Ve evene hatta eger ez xelek te bim qîşoya bê Patrîkê Nasturiyan bixwe sala 656 miriye eger xelek nebim mektûbeke xwe da dibêjîtin ez şaş û heybetî dibim gelek kesên mêl mezîhî
بلی کو ایک خورتی زوری آن کتکی لیوان بکن دین خواه مسیحاتی برددن و دبنا بسلمان یعنی جبوان جمرا بدن اما جوه چند دیگه این که ایدیوان 100 سالان 200 سالان دا گله کسین سوریانی دبنا بسلمان و بسلمان بون شکل که وان آسیمیله عربی دیگه ین کردان داجی احتمال کمازن کردن بونه مسیحی هیدی ناستوریان دا آسیمیله دبن و گله کرد آن ارمنی آن سوریانیین دبنه بسلمان جوین که منطقه کرده دادشین نوا کرده دا آسیمیله دبن çünkü ve derece Müslüman bun Kürt buna nav Araban da Müslüman bun Arap buna inav Süryaniyan da ji Mesihî bun Hristiyan bun her vasa Süryani buna ev yapatın. Bele seyda. Lütfayı ve gotine jiber go zamanı nivîsandine arami bu. Şeydi be go hene kitêbên literatûrên be arami leb kurdîtî hatibin nivîsandin gelo hene. Be alfabeya aramiya leb zamanı Kurdiya mijer dibêjin gerşûnî. Kitêbe û hene seyda. Bele kitêbên wesa jî hene. Mesela ji bilî Süryaniya ekemîn nivîsa kurmancî ne ku zarabayîn ya kurmancî nivîseka ek du cümleyên Kurtin garşûniye bi alfabeya Ermeniyan hatiye nivîsîn 1401 teqabilê hingê dike û Kurdiye kurmanciye û çend cümleyên duayên mesîhiyatiyê ne selavet tiştekî mühim e yên garşûnê her wesa yên ku yani zaman Kurdî belê alfabe Süryani hene kitêb hene rastî yên gelek zêde kevin destê me da nemane mesela yên Pehlevî jî em dizanîn tarîxê da gelek hebûn belê gelek kim nusxên vî zimanî gehiştine roja me em jî xeberdarin belê bi xwe negeştine destê me yên Kurdî jî eger em bêjin mesela bi Kurdiyê mesela Yaqubiyan ez ê bêjim Yaqubiyan dibêjîtin metranê gergerê ku bi ser wîlayeta Xarpûtê ve gerger niha qeza Adîyamanê ye metrane çend qeşe û dêr bin destê wê dane belê ev camê re tinê Kurdî dizanît ji bilî Kurdî çi zimanê dî nizanît zimanê wê yê xwandinê yê Suryanî jî gelekî me yani mirove ayînê rêve dibet yê ayînê da ayînê lazim e bi zimanê xwe bikedin eger Suryaniya wî gelek baş nebîtin neşit bixwînît ihtimaleke mezin ev gelek ayînê da dua û ilahiyên xwe bi şiklekî Kurdî dixwînît em jî xeberên ku ev tiştekî westa derdikevît bes metnê wê destê me danîne belê ji bilî vê hindek metnê dî hene yên ku garşûnê nivîsî gelekin mesela ya mühim ya ew dî müferriyan Mor Basilyusê Şem'ûn 1740 ku ev lawîjek heye bi Kurdî hatiye nivîsîn alfabe garşûnî ev yani wekî mîmreyekî ye yani ilahiyên ku bi zamanî Suryanî memra an jî ev dibêjin qesîde ji bilî vê mesela Cimcime Sultan heye ev metnekî gelek balkêş e Cimcime Sultan serhatiye İsa Mesîh û hevalê wî Şem'ûnê dike ku ev her du dema qeraxa behrekê da diçin hestiyê serê kulûxekî dibînin qefatasiyekî mezin dibînin û bi izna Xwedê ew dî têta ziman zindî dibîtin û behsê serhatiya xwe ve qiralekî kevine behsê serhatiya xwe dike û beheştê û cehennemê û tirsa Xwedê wa tişta dike metnekî Kurdî ye bi alfaba garşûnê hatiye nivîsîn vê bi serhatiyê dike belê versiyoneka vê ya Cimcime Sultan nav Êzidiyan da jî heye nav qewl duayên Êzidiyan da jî ev Cimcime Sultan heye hakeza navsûfî û derwêşên Musulman yên Kurdên Musulman da jî ev qewlê Cimcime Sultan tête gotin nav folklora Kurdistanan da jî ev navê dîsa derbas dibîtin mesela metnekî hevpar e hem Êzidî hem Kurdên Musulman hem jî Suryanî aramî bixwe nobeyên her çêka da hevpar e her wesa mesela me wê gavadî serhatiya ew mecusan magiyan kir dema goçin İsa Mesîh taze da ji dayika xwe peyda bibîtin bibînin diyariya bin serhatiya wan wekî metnekî
درێژ tabi manzum hatiye nivîsin dîsa Kurdî ev jî gelek dirêj e Kurdî ye hakeza alfabeya garşûnê hatiye nivîsîn ji bilî wê mesela serhatiya Yusuf heye em wekî Yusuf pêxember dizanîn serhatiya Yusuf û birayên wê û bavê wan Yaqub û Misrê û serhatiya wê dibêjît ev jî Kurdî dîsa garşûnê hatiye nivîsîn ku ev dastana nav Sufî û mirîd derwêşên Kurdan da jî belave metnekî Yusuf û Züleyxayê mesela min bi xwe jî belav kiriye kitaba xwe da tabi ev heme xewcene miriv bana berawird bike yani bide ber hevdûkanê çi ferq û cidayên wan hene yani vê derê de wekî em dibînin jiyaneka hevpar heye ne tenê etnografî wekî zimaniya hevpar heye wekî edebiyat û folklorê an jî aidiyeta dînî ya hevpar heye ev tiştekî gelek muhim e ku Kurd û Mesîhiyan nêzîkî hevdû dikin û ji bilî vane jî mesela em şên vê çendê bêjin edîbên klasîkên Kurdî mesela wekî Melayê Cezîrî Feqîyên Teyran hinek berhem nivîsîne mesela ew berhemên wan mijara wan babetê wan بۆ نمونە ez dê bersîsê Abîd ya Feqîyê Teyran bidim behsê serhatiya çawa bêjim rahibekî Benî İsraîlê dike û kanî çawan şeytan ew xapandiye û guneh pêda nekirinî behsê wê serhatiyê dike mesela ihtimaleke mezin ev serhatî bi rêka Mesîhiyan Kurd hînî vê serhatiyê bibe çünkü ev serhatî di nava lîteratûra İsraîliyata İslamî da zêdenîne Emin getê digihîn ku manastırên Mesîhiyan an jî tekiya û dergahên Bisilmanan nêzîkî hevdû bûn çünkü ev bentiqê ez dibêjim her wesa ji bo zahidên an jî ehlî tasawuf ehlî terîqetê yên Bisilman jî cihên gelek balkêş in mesela Şeyh Adî bin Musafîn Sultan Şeyh Mus Ez-Zulî an gelek kesên din an Ebulvefa el-Kurdî gelek kesên dijî sala 11-12 aynı ev çiyayên ku nêzîkî derdorên ev deverên ku manastırên Mesîhiyan heyî tekiye zaviye dergah çêkirine û aynı ev tiştên ku manastiran da têne kirin bi rengê İslamî hatine kirin ev jî îşaretiyê nuqteyên dîn hevpar diketin Seyda bu nêzê saetekê got tiştexirin bernameya me devam dike ez nizanim bê durumata çûrê kefata baş e tibatirî yan na hê gelek meseledî hene divê got biştexilin hê li ser şerê Kurd û nestûriya me ketnê de çê divê gotu bixwaze em behsa şeran nekin yani em xusûsan ser rawestin çünkü dema em hinek caran behsê peywendiyên Nastûrî Yaqûbî û Kurdan û Misilmanan dikin tilê jewidî tarîxeka sankî hema her ro bi hevdûra şer kirine halbuki tiştekî wisanîn yani tarîxeka ya tilê ya Mesîhiyatiyê ev 2000 sal e pêk vedijîn eger evên ku ev salên ku şer kir em hemiya kom bikin 20 sal 40 sal naketin yani 20 sal nispet 2000 salê da tiştekî gelek bitûke saet xweş Seyda ev tiştê gote ji me re gotin gelekî girîng e muhîm e me hêviye gotvanekê ji me re binivîsî û çap bikê ev nivîsandinê Kurdî di nav Asûriya de xebatkeyî te wilo heye gotwa çapkiyan ne bernamamı da heye belê ku ez vana peyda bikim taban ev karekî zor e ji ber ku ez zimanê wan Suryanî nizanim yani em de her halîkariyê ji hevalên Hristiyan wergirin çünkü em ev tişt hem ji bo me baş e hem jî ji bo wan baş e ev nuqteyeka me ya hevpar ku em pêk vejiyane tinê tarîxa me jî ne tinê şere me peywendiyên elmî hene navbera hevdû da peywendiyên kültûrî çandî hene yên folklorî hene yên dostayetiyê hene ev tiştene jî hene mesela xusûsan ez bû nimuneyekê bêjim ji bo ku nuqteyên hevpar Mişelê mezin dîrokzanekî yê Suryaniyan yên Yaqûbiyan kitêbeka ya tarîxê heye têda dibêjîtin eger ez xelet nedim sala 1184 ji ber ku Oğuz û Türkmen taze hatine rojhilata navîn Bakurê Mezopotamyayê Musilê bêjim El Cezîre di navbera Kurdan da û
Türkmenan û Türkên Oğuz da şerekî dijwar dest bikir. Yani ev aliye welata heme bu agir topeka agir Kurd û Türk nav hevdû keftin. Belê Türkan zora Kurda bir, Kurd şikestin û paş vevekişiyan. Dema Kurd paş vevekişiyan, Türkmenan êrîş birin ser gundên Mesîhiyan û qetîam li ser Mesîhiya rakirin. Ji ber çi? Ji ber ku Türkmenan wesa bawer dikir Kurd dema xwe paş vekişayî tiştên xwe yên ela qîmet teslîmî gundên Mesîhiyên dostê xwe kirin, teslîmî wan gundan kirine heta dîsa vedigerine ve. Ji ber wê ku malê Kurdan ji we bistîne qetîam li ser wan rakiriye. Ev îşarete ku dostaniya wan, baweriya wan digelê ku di çend zêde bûye. Erê gelek tiştên nexwe jî mabeyna wan da çêbûne, xusûsen Kurdan gelek zulm û teada û neheqî jî li wan kirine. Ev ne jî rastiyên me ne, bez dîsa ev çend kirine ne, ev jiyana ev tarîqa hinde dirêj lazim e hemiyê ji meydanê raneketin. Tiştek diye xusûsî ez bêjim. Mesela sala 1809 navê min hate bîra min vêgaviyekî Domînîk dîsa İtalya. Kitêba û avestayê da jî Tirkiye wê çap bûye. Dema dihêtin Kurdistanê. Doğu seyahatnamesi büyük bir derkete bir an. Belê. Dema dihêtin behsên Asturiyan dike, Yaqubiya dike Kurdistanê dijî. û ji belê hindê jî. Xwe zaten camêrê dizane kanî Mesîhî kiye û kinîne ki Yaqubiye kin Asturiye. Ji belên Asturiyên Mesîhiyên Suryanî aramî, ji belê wan jî dibêje Kurdên Hristiyan hene. Kurdên Hristiyan jî piraniya we dibêjî Nasturî ne. 1818 yani 108 sal verî ne, gelek kevin nîne. û dibêjîtin piraniya wan e Nasturî ne hinek ji wan Ermenî ser û Kilîsa Ermeniyan e, hinek ji wan jî ser Keldaniyan jî ser Kilîsa Yaqubiya da. Ev mesela ne gelek kevin e. Vî gram 1910 dema li Hekariyê nav Nasturiya da digerîtin. Dibêjîtin hinek eşîretên Kurdan tê bîra wan hîj bapîrê wan Mesîhî. Yani ev xatiratên Mesîhî bûnê, Hristiyan bûnê hîj ev çend zindîn e nava we da. Belê Seyda. Seyda weke got zanî ez jî ser vê meselê dixebitim ser Nestûriya Suryaniya. Tişta gocana ez bêjim ji min dipirsin çima ser vê meselê şixulê te dinivîsî. Ez bêjim heta em tarixiya Nestûriya Suryaniya Mesîhiya nizamin, em nikarin tarixa Kurda Müslümana binivîsin li vê herem. Bêwanekê ev tarîx nayê nivîsane ji ber ku her du milet nav hev de bûn, hevre bûn, hevre dijîn. Heya berî nav 100 salî beriya dîn, beriya etnisîte eşîret hebû. Hinek eşîret alîkarê hev bûn, hinek jî dijminê hev bûn. Piştî got misyoner hatine vê heremê hingî milet fêm kir bê kî Müslüman e, kî Mesîhî ye, kî nizamçı. Beriya hingî tiştê ku ez danim. Cana diçûne manastîrê Mesîhiya dua jî dikirin ê Müslüman. Rast e. Tiştê wî jî çêdibû. Lê piştî got em bêjin ev miletê Rojava kete nav neda. Êdî hinkî Kurd û Müslüman û Mesîhî û cihû pev ketin. Tiştê nexweş çêbûn. Ev meseleke duvdirêja. Belkî em carketî karin bernameke ser wê nakê çêkin. Lê niha nehewcen bikevna mesela. Temaşevana çend pirs kirin lê ew nakê cawabê we hat dan ji taraftara di nav bernamê de. Ez niha dîsa dimêzin bêma tigelo tipirsene. Ziyekê bidim ekranê. Aşûrî dijî. Bibûre ber ez pirsan nabînim eger yên mühim hebin êdî tu dikare ji min bipirsin. Soraniye Seyda jî nikarim. Lawrence şiyandiye. Lawrence Nadir hevalekî Mesîhî Asûrî ji dihokê ya. Belê kak Lawrence ez vê derê silavan kak Lawrence Nadir min xwe jî dikim pismamê me yê tixwî bîye ev jî her hemşehriyê me ye. Gelek bû dihokê. Seyda pirsiyariya talî gelo nihar herema Kurda li ku derê Mesîhî hene dikarî li me re bijimêrî? Vê gavê
Ve böyle drojama da iro. بله yani mıkaben sinorin Türkiye'de vega ve nastori nemane. Rastori hatta 1915 le vilayeta Vanê sancaqa Hakkariye dijiyan û İranê jî vilayeta Bajarê Urmiyê vê derdorê da dijiyan. 15 derkeftin û nemane. Çend gundên keldaniyan mane aliyê Silopya an jî Beytü Şebabê. Ji bilî wê Yaqubiyên me Suryaniyên Roj avayê ve kem dibêjin. Ew li herêma işte Mêrdînê hinek mane belavin ji vê gavê jî dijîn mentika Sêrtê Mêrdînê zaten memleketê te tu dizanin. Eger em bên Iraqê piraniya Mesîhî Hristiyanên Iraqê vilayetê duhokê dijîn hejmareka zêde wê derê hene. Vilayeta Hewlêrê dijîn hejmareka zêde heye. Kerkûkê dijîn mentika Silêmaniye hejmar kêm gelek zêde Mesîhî wê deverînînin. Dîsta Sehlê Nînova yani deşta Musilê ku dikevîte ber hikmê Bexdayê ne ku girê dayê hikûmeta Kurdistanê ye. Wê derê ku meqerê yani çawa bêjim mala Mesîhiyan e. Wan deştan işte Tilqof, Elquş, Zem Qaramilîş û Qaraqûş û Hemdaniye wan deveran Mesîhî gelek zêde ne belê mixabin ji ber êrişên Daişê ew dever piraniyawan hatine betalkirin vê gavê wê derê nîne negatine Kurdistanê. İnşallah ew deverên wan jî aram bibin, rehet bibin ew dîsa vegerin biçine ser ciyê xwe. Ji bilî wê nastoriyên me ku ji Hakkariye derkefte li Qamişlo wê derê hene gelek gundên wan û gelek kes wê derê hene wekî Suryanî. Wekî din İranê kêm mane gelek hindik mane. Mesîhiyên me ku derkeftiyên diaspora yani devletên Avrupa'ya hene, Amerika'ya hene, Avustralya'ya hene, erdem ha cuda cuda hene. Hinekî wan jî derbasî Rusya'yê bibûn, belê ez bêjim ev Rusya'ya jî nemane, ji vê derê jî derkeftin. Belê saet xwesêda. Pirsek Hüseyin zana heye lê belê wê dûdirêj bevnekê divê rola Suryanî û nestûriyan di wergera Yûnanî û Suryanî di bal Erebî ve evnekê roleka nastoriyan heye ku şaristaniya dinyayê da roleke gelek mezin heye. Yani ev ji ber ev tinê ji bo îşaret pêdana mezinahiya nastoriyan û rola wan bes e. Ev jî ev ye serdema Abbasiyan da xusûsan wextê Xelîfe Mehdî da. Evan dixwest dinya berî xwe an jî şaristanî û medeniyetên berî xwe yên Romayî, yên Grekî, yên Farisî, İranî, yên Hindî binasin. Kanê evane çi kitêb hene, çi fikrên wan hene, çi tiştên wan hene. û evane xwest bilî şiirê yani şiir têne çend kitêbên diyên zanistê hebin bêne wergerandin bo Erebî. û evane hemû kütübxaneyekê de ku dibêjin Beytül Hikme bêne kom kirin. Kitêbên felsefeyên Grekî yên Yûnanî piştî ku Roma bû Mesîhî ev kitêbên kevin yên Yûnanî êdî bûne kesên putperestan nivîsî bêqîmet bûn û êdî winda bûn. Bes Suryaniyan, Nasturiya û Yaqubiyan ev kitêban e piraniya wan wergirtibûn cem xwe medresa Urfayê aniyan Nisêbînê aniyan erdên cuda cuda ev wergeran dibûne Suryanî. û hinek metnên Yûnanî bi xwe ji hebûn destê wan da. O serkeşiya Nasturiyan ve evene hatine wezîfedarkirin ji aliyê Xelîfe Mehdî ve hecî kitêbeka çi Pehlevî bî çi Yûnanî bî wergerînî te Erebî giraniya wê kitabê dê zêre bide te ve. Îdî tu hesab bike û xusûsan hingê Patrîkê Nasturiyan jî Timoteusê mezin bû ew jî mirovekî gelek çalak û zîrek bû. Evane ev kitêbên kevin yên Yûnanî hemû wergerandine Erebî û ev kitabe ji wendabûnê xilas bû. û piştî hingê felsefe û kelam nav bisilmanan da jî zindî bû. Piştî xwandin wergerandina wan kitaban mirovên wekî İbn Sîna û Farabî û Suhrewerdî nav bisilmana da derkeftin. û ev kitêbên wergerandine Erebî li ser Endülüsê wergerandine zimanê Latînî û ji nûka Ewropiyan hay ji van kitêban bû.
اگر ناستوریان ورگران دبانه عربی او کتابه ندگهش نه روژامه او رولا که گلگ مهمه و او ورگر جی اگر صدان هفته ناستوریان کربین صدان سهده جی همه کسین دی بو یعنی پرانیان زانای ناستوریان او ورگر کرن بله سلام ام گهانا داویا برنامه تشتكي قلت آخر ده بيزج مرهايا يعني ام خلاص بكن كاك رمضان حيرانو كا كرديت بيجيت ايفارا خيران ملاد تن مزگفتان قشد تن كفنا ديران كچه ديني از هنگ تركا بج نازراف دكام هتال سرسينگي من دبيتا خرينا تفرو بيران بدري دا ديرو مزگفت قشه و ملا نابیوان پیک وتی تگوتن یعنی چوان احترام ملائکه هیا بس احترام قشه کی کشه کی جایا چوان احترام دیره هیا بس یامز گفتی جایا کرد ولات کردان حقیقت او ارد انج کرد و مسیحی پیک ودجین ولات پیک و جیانیه چند دکا 2000 سالی یا پیک و جیانیه دبید وان پیک و جیانوان نمونه پیک و جیانوان دریقین میدانی یعنی ام دین چوی پاپا جاتا کردستانی جیگریا ویگا به کردستان هریما کردستانی به چه بتی تزانین کو وی دری دا پیک و جیانه که خورد هیا یعنی ازدی و مسیحی و کرد و زردشتی و چه دینی بیانی چند دینین جدا جدا هبن هم به پیک و شکل کی دجین بله ام کرد دشن نمونه که و حدیثان آبا خدا آبا بکن تو که ما تاریخ که هفار هیا ما چاند که هفار هیا ما دنیا که هفار هیا دبید ام یعنی ارکه کسر ملیمجی دبید ام مسیحیین خواه وکی چاوی خواه بپاریزین ایزدیان وکی چاوی خواه بپاریزین کاکیان علویان که هبیتن عایدیتن جدا جدا لازم وکی چاوی خواه بپاریزین نه هلین اونا وندا ببن آن تشتکی وساطی بید که اونا بر اونا در که بند کلان اوروپای دا بشین و آسیمیله ببن ناوی داری دا وندا و برزه ببن لازم امریکی ندینه بیچندی و خباتین خوشی کورتر بکن برپرهتر بکن ساعت خوش کرد یشار خبره کرد یشار ازی سر دیاسپورا سوریانیا دخبتم aynı o که گود بجه ایگو چین دیاسپورا پشتی چند نقرنا نسلا اون دادبن دچن گلی تماشاوانی هیجا برنامه اما لبر خلاص بی اسپاس کن پیشی جکه که یشار را سر سریم سر چاویم و اسپاس کن جو تبارا شبا بمینه بخش قاطع